page 492 et 493 ka tafsir al-Qur'an de sura 43. Allah dali wali buyutihim me waɗanay cuuɗi maɓɓe ɗin abwaban dambuɗe kanŋe wa sururan e danɗe kanŋe alayha hara koye hoore ɗen danɗe kanŋe ɗon yattakino ko ɓe soɓɓindo to wa zuhrufan e cuɗaari si tawi no naafi wota fof yeddu Allah kala yedduɗo Allah waɗanayno mo ɗum ɗo. Wa in kullu dhalika kono wonali dendanangal ɗum ɗo lamma mata'ul hayati dunya si wona ko nafawel ngurdam aduna wal akhiratu ko lahara on inda rabbika nokku ka jomi ma lil muttaqina ɓuri moƴƴande huloɓe Allah ɓe. wa man ya'shu kala ɗurniɗo an dhikri rahmani fi jantagol inde Allah nde Allah dali no qayyidu lahu min jolkidiranaymo shaytanan e shaytaniru ndu fa huwa ndun ɗo lahu wonandemo qarinun ndu wona wondiɗɗo makko. wa innahum no kamɓe wa innahum no ɗin ɗon la yasuddunahum ɗi sakkotoɓe ani sabili gayi lawol ngol wa yahsabuna ɓe sikka annahum no kamɓe muhtaduna ko ɓe fewɓe hara ɓe feewa hatta ida ja'ana ha so tawi woni o aroyimen qala ya layta e jallo an bayni wa baynaka hanno wona hakkunde en ema bu'dal mashriqayni woɗɗande distance fuɗirɗe ɗen ɗiɗi bimana hakkunde funnange e hirnange hara e jiidali aduna fa bi'sal qarin modi a boni wondiɗɗo. walan yanfa'akum Allah wiya nafata on alyawma hande ko gomɗinton ma ko fellindirton izzalamtum tumande tawno on toñi annakum onon fil adabi nder lette ɗen mushtarikuna ko on kafoɓe. afa anta ko an tusmi'u summa woni ko naninta paho aw tahdil umya ma fewna bunɗo wa man kana on laatiɗo fewdo alalin e nder majjere mo binin feñude fa imma nadhabanna bika amma si woni men naɓima awlegoye men warima adi min holludema fa inna min maɓɓe muntaqimuna dow ko men lettoɓe ɓe aw nuriyannaka male si min hollima ka aduna ɗo alladhi nde hunde wa'adnahum nde men fodi ɓe fo e mun ɗo fa inna min alayhim e dow maɓɓe muqtadirun ko men hattanɓe ɓe. fastamsiki jogito billadhi nde ɗo hunde nde ɗo alqur'anare uhiya ilayka wahaynande e ma innaka an ala siratin a awni e dow laal mustaqimin fewngol. wa innahu no alqur'ana la dhikrun laka konde wajuma wa liqaumika yimɓe maɗa ɓen wa sawfa tus'aluna aray landite ɗon. wasallando man arsalna ɓe men neli min qablika ko aditima min rusulina immordene laaɓe amen ɓen aja'alna ene emen waɗanno min duni rahmani aja'alna emen waɗuno min duni rahmani ko wuri Allah alihata reweteɗo yu'baduna mono rewe min waɗano. wala kad arsalna gomɗi men neli Musa annabi Musa bi ayatina wondude e mandeji amen ɗin ila fir'auna faade ka fir'auna mala'ihi e konu makko ngu fa qala arwi inni mi rasulu rabbil alamin komi nelaɗo ceyɗo windere nden on. falamma ja'ahum tumande ardunoɓe bi ayatina ayaji amen ɗen ida hum tawyo kamɓe min ha immorde e mandeji ɗin ayaji ɗen yadhakuna heɓe jala wayliten. wa ma nurihim min hollali ɓe min ayatin immorde mande illa hiya sona a taway ko nden mande ɗon akbaru ɓuri mawnude min ukhtiha de ɗimmo mayre on. wa akhadnahum min nangirɓe bil adabi lette ɗen la'allahum darugol belajo kamɓe yarji'una ɓe ruttoto kono ɓe ruttaki. wa gali ɓe ni ya ayuha sahiru kayo karamo kojo ko mbilejo kono hari on sumati ɗum ko konngol teddingol goɗɗo non. ud'u lana noddan men mi mana ko ayyo mbilejo bimana ko ayyo karamo kojo udu ulana torano me rabbaka yomima bima ahida indaka ko ahudi kon e mada yo ittu lette den men hunnay ko men ahadi kon innana no men la muhtaduna men feway. falamma kashafta tumande men huncuno me itti anhum e mabbe al adaba lette den idha hum tayyo kambe yankusuna hibe firta ahadindi. wa nada fir'auna ewni fi qaumi hakkunde yibe makko ben qala ya qaum alaysa li elatana kila mulku misra laamugol misra hande wa hadhihi al anharu hino ɗiɗo canɗi tajiriɗi ila yiltodira min tahti sengo ley am afala tubsiruna on yi'ata wonde ala ɓurɗo landole Allah jogo wonɗo e hoore an ala am ana khairun ka ko min ɓuri moƴƴude min hada alladhi di o ɗo neɗɗo wi'eteɗum Musa huwa mo kañum mahinun ko o ñondojo hay o laɓɓina wala yakado e ɓayu binu nde o laɓɓinta e haala. falawla ulqiya so tawi ko gonga ko nelaɗo hanno buge alayhi e dow makko aswiratun mulle min dahabin immorde kanŋe aw jaa ma ara ma'ahu wondude makko almalaikatu malaikaɓe moɓo tarinina hara ko ɓe jolkodirɓe.
fastakhaffa qaumahu akhi o hayfini yimbe makko ben jasintini be fa'ta'uhu habe duftimo innahum lakambe kanu be lataka qauman ko be yimbe fasikina yalto be doftare falamma asafuna tumade be moni nome intaqamna minhum min littibe faghraqnahum min yulibe ajma'ina be dendangal faja'alnahum min wadi be salafan fi'yube yewtitebe fimu wa mathalan emisal lil akhirin wonande sakkitiben walamma duribatu mande wadano ibnu maryama biddo maryama mathalan misal ida qawmuka tayo yimbe maada ben minhu e makko yasiduna hibe durno be jaba wa galbeni alihatuna e ko rewetedi amen di khairun buri mojude am huwa ka ko o Allah dali ma darabuhu lakabe wadanali ma de misedo ila jadalan so na wenjindiro addugol argument yeddondiran balskon kambe gawmun ko be yimbe khasimuna wenjobe in huwa isa wanal illa abdun sonako jiyado an amna men nemin alayhi hurimu wa ja'alnahu min wadimu masalan misal li bani israila wa bani israil wala wana shawsi me de yidu